तशेंच आमचो जो चेअरमॅन सायंटिस्ट डॉक्टर सायमन जो चेअरमॅन केल्लो 3 आमी बॉडी कशूट केली CDMP प्लॅन करता तेन्ना एक मॅनग्रोव एक आमचे खाजर आनी एक फिशींग विलेज सो तो आज मिटिंगेक बसलो बेसिकली हो जो आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा इज बेसिकली टू क्रिएट अवेरनेस ऑफ 2 थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आमची मिटींग जावची पयली आमी वेटलँडाची मिटींग जाल्ली वेटलँड बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट रिसंटली जाला आफ्टर अ गॅप ऑफ 3 months कित्याक लॅप्स जाल्लो सो आय एम हॅपी टू टेल यू की गोंयांत आमी फर्स्ट 3 वेटलँड गोंयांत डिक्लेअर करता ऑफिशियली इन नेक्स्ट 2 days आनी शेंडे लेक इन शेंडे नंदा लेक इन केपें आनी एक दाशी लेक इन रेवरा दीस हॅव बीन एक्सेप्टेड तेंचे सगळे जे PBR जावपाक जाय आशिल्ले म्हणजे फर्स्ट इट इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 60 days was given to the people who give the objections then grievance committee आशिल्ली तो सगळो टोटल प्रोसेस जाला and these are the first official wetlands which will be notified after today's board meetings which have been approved आनी शेंडे नंदा आनी दाशी दुसरी गोष्ट जी आज जाल्ली आसा हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आतां एप्रूव जाल्ले आसा थोड्या दिसांनी 60 days ड्राफ्ट जो आसा हो सारजोरा लेक तेलोली लेक सुलबाट माया लेक कुर्तुरी लेक सोनबेल लेक मकाजर लेक नायतोळे बांडोल लेक आंबोर्ले लेक पाली लेक कमळातळे उडे लेक उर्ली लेक तरवाळे लेक ही आनी 14 आमी लेक जे वेटलँड आमी लेक आतां तितून दुर्गा लेक आनी अनेक लेकीन थोडे दीस मागले कांबोली लेकीन थोडे दीस वाडयले सो आज बॉडीन डिसायड केला की 60 days आशिल्ले तांकां आनी 30 days जे लोक मागताले तांकां दिल्ले आसा सो एक ती दुर्गा लेक आनी एक कांबोली लेक पीपल आर आस्किंग फॉर अदर 30 days सो दॅट इज ऑल्सो बीन डन सो अल्टिमेटली आउट ऑफ द 546 lakes or wetlands what we can say identified in the by the NGT to be finished within a 1 year time आमचो हे म्हयन्याक टायम काबार जाल्लो अनफॉर्च्युनेटली कोवीड टायमाक 6 म्हयने आमचे NIO जो एजन्सी घेतली वी कुड नॉट गो अहेड विथ दॅट एंड हेन्स NIO has asked us 6 months extension of time we have also asked NGT 6 months extension of time and the board has approved 6 months extension of time for NIO to complete the wetland identification. When I say wetland identification, out of the 545 wetlands, so-called wetlands given by NGT, preliminary report suggests that out of 454 wetlands, only around 80 to 100 will be are in the preliminary stage of identification, may be possible of wetland. The remaining are mining pits or quarries or all that. So those have been identified. We have fixed next board meeting next month where all those listing will be developed and kityak they do not qualify for wetland will be identified and will be deleted from the 455 wetland which are shown by the NGT. So this is the exercise what has been done today. दुसरी गोष्ट जी आशिल्ली पळय फाटीं तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या माध्यमांतल्यान एक गोष्ट जाली की खंय तरी डिक्लेअर केल्लो आसा सो बेश्टे एप्रिहेन्शन क्रिएट करपाचें मायनान ना कित्याक अल्टिमेटली आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय जे वेटलँड आसा ताजो बफर इवन बफरा भितर जी घरां आसा आमी आज मेंबर जे आसले एक्सपर्ट मेंबरान त्यांनी सगळें डिस्कशन करतली की सपोज जर थंय घर आसा आनी थंय तेणी सोकपीट बी बांदला जाल्यार डायरेक्शन दिल्या एनवायरमेंट डायरेक्टराक की स्कीम क्रिएट करची की 50 मीटर जर एक्झिस्टींग घरां आसा बफर झोनाक तांकां खंय तरी एक स्मॉल STP टायप ऑफ टेक्नॉलॉजी वा आनी कितें तरी टेक्नॉलॉजी दिवन ताका गव्हर्मेंट सपोर्ट करतले त्याची ती सोकपिठांतल्यान उदक ते आमच्या गोंयांत अजुनूय सगळ्याक हे जावना STP जावना सो तांकां आमी स्कीम काडटले विदीन द 50 मीटर टू डू स्मॉल STP सो दॅट द वॉटर डज नॉट प्रोक्युलेट इन टू द लेक सो हो स्कीम आमी करपाक वेटलँड ऑथॉरिटीन डिसायड केला एंड इट विल बी इम्प्लिमेंटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट टू डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट सो आजून ते केल्ले आसा सो दीस आर द प्रिलिमिनरी थिंग्स ऑफ द वेटलँड मिटिंगाचे जे आज जाल्ले आसा
आणि हे करता तेन्ना एक बरी गोष्ट आसा की ग्रीवियन्स सेल वॉज एक्टीव. तशेंच आमचे रिड्रेसल हे आसा ती एक्टीव आसा. सो वी विल बी एबल टू टार्गेट आवर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 6 months की गोंयांचे एंटायर वेटलँड जे आसा सायंटिफिकली कितले आसा, कितले आमी वेटलँड म्हणून डिफायन्ड एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी म्हणजे बोर्डाचे जे एक्टा अंडर आसा हे आमी करूं शकतले. वी शूड बी एबल टू फिनिश इन द नेक्स्ट 6 months. सो ही गोष्ट will identify within 6 months so that त्याचे खंय 455, 500 अशें चालू उरता उलयता पळय ते खंय तरी हे आयडेंटिफाय जाता आनी प्रोसेस जाता. जशें आज 3 लेखां आमी सांगला शेल्डे वेटलँड, नंदा वेटलँड आनी दाशी वेटलँड प्रोसेस काबार जाला ते आयडेंटिफाय जाल्ले आसा. नंदा इन केपें न्हू, नंदा इन कुचोरे कॉन्स्टिट्युएंसी, शेल्डे ऑल्सो इन कुचोरे कॉन्स्टिट्युएंसी इन केपें तालुका. सो दिस विल बी लँडाचेर जाल्ली. ही बरी गोष्ट जाता की जी गोष्टी आज पासून कोणें करूंक ना. डायरेक्टर एनवायरमेंट आसा आमचे कडेन, सावथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा जे आतांचे फाटीर आमी उलयतले की द डिमार्केशन ऑफ खाजर लँड स्लूज केस एंड बंच हॅज नाव इफेक्टेड ऑन द सिजनरी प्लॅन फॉर पब्लीक कन्सल्टेशन. इश्यू गोंयांत आशिल्लो की ज्यो गोष्टी जेन्ना म्हाका अजून लक्ष ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो तेन्ना देर वॉज पयलीं की बोवाळ जाल्लो आनी लायन जी आशिल्ली ती लायन खूब किलोमिटरांनी भितर गेली. सो एक बरी गोष्ट आसा आज सगळे पंचायतींनी प्लॅन काडल्या. थोड्यांनी म्हाका फोन केलो की सर्वे नंबर सारकें दिसना ताका आमी दिवं दितले. पूण आमचे ऑफिशियल वेबसायटीचेर आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर आमी ऑलरेडी सीजनची वेबसायट जी आमची तितून आसा ताका अपलोड केल्ले आसा. सो यू कॅन एनीबडी कॅन सी इट. थंय पंचायती वचपाक जाय ऑर कलेक्टर ऑफिसान वचपाक जाय, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान वचपाक जाय अशी गोष्टी ना. सो ह्यो पीपल कॅन एग्जाम. दूसरी गोष्ट ही जाल्या की द टोटल खाजर लँड आयडेंटिफायड including salt pan, aquaculture pond, put together is 138.73 square kilometers, which will be protected. So, identify केला. So, in that, almost 3.18 square kilometers aquaculture ponds and some salt pans in it. So, here already upload केलेले आसा. Uploaded for people's comment, suggestion. लोकांकडे मागता तुमच्या मिडियमांतल्यान आमी एडवर्टायजमेंट दिल्लो तुमच्या मिडियमांतल्यान लोकांनी ते पळोवचे. आनी हे फाटी गव्हर्मेंट आनी एनजीटी इज फोकस्ड ऑन फिनिशिंग द सीजनरी प्लॅन 2011 फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. सो थंय तुमी पळोवचे. तशेंच आमी जे बाकीचे हायलायट जे केल्ले आसा इकोलॉजिकल सेन्सिटीव सगळे विनंती करता. आज एक मेन गोष्ट जी आज आमी तितून लोकां कडेन दिसपा जाता म्हणजे खंय तरी पीपल आर वंडरिंग वॉट आर दीस fishermen and fishing related provisions will be coming in. I have been given by the fisheries department. The Srinidhi Plena Bidder Fisheries Department has provided data regarding fishing zones, fish feeding sites, and various related infrastructure which are required for the fishing people in the Srinidhi. तसेच आमचे जे it is made compulsory because in the CRZ notification in para 8 it permits construction of dwelling units of traditional coastal communities, especially fisher folk between 100 and so this was very much needed and खंय तरी प्रॉब्लम जाताले म्हणून ते केल्ले आसा. तशेंच ड्राफ्ट मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर ESA आनी फिशरमॅन कमिटी जो आमचो सामान मामान केला तोय अपलोड केल्लो आसा. तेजेर सजेशन आनी ऑब्जेक्शन वी वील डू. एक विशय जो आसा ते हांवें सांगला परतून रिपीट करता की गव्हर्मेंट रेकॉग्नायज तितून भितर पोर्ट लिमीट दाखयला ते सगळे पोर्ट लिमीट म्हणटा ते मोरमुगांवचे न्ही, ते गोंयचे पोर्टुगीजचे लिमिट्स दाखयलेले आसा. बट एज पर सीडनपी प्लॅन यू कू नॉट डिफायन एट दॅट टायम which area ports should be, as long as it's port limit, whether it is minor port or major port. So, but without people's representation, we have already written to NCSM that to identify the port limit of whose limits are there in the water to be done. So, ती गोष्टी आम्ही केल्या पण लोकांक सिम्प्लिफाय करपाक लागले. हातून एक सांगता the port limits of Mormunga port are up to Zuari village, whereas the Betul port is limited to the small area near the mouth of river Sal. This is Mormunga port limit in that area. आणि मायनर पोर्ट जो पेंजीम गोयच्या गव्हर्मेंटाचे अंडर पोर्ट आसा तेका मायनर पोर्ट म्हणटात. तेका पेंजीम, छापोरा, तिराकोल, बेतूल जो आउटर इनसाइड माउथ ऑफ द रिवर
of the CDMP plan. Or minor ports under the state government, because they are enough ports. Such as ports limits of Panjim are very defined, where Mandovi River, Mapsa River, Narwa River, Kumbaja Canal River and reaches towards east and up to the Kuchara and Savade Bridge. So these are the port limits of the port, because जरी तर ते port limits गोंयचे port limits आयडेंटिफाय करना ताका रिवर नेविगेशन जे आमचे हे आसता ड्रेजिंग जे आसता कितें आसता ते करूंक मेळना. सो इट इज नॉट डिफायन्ड बाय अस नाव. हे कितलेच वर्सां पयलीं केल्ले आशिल्ले, सो तो डिसेबल जावचें न्ही, लोकांचे तकलेन कितें येवचें न्ही, पूण तें हांव तुमकां सांगता. आज दूसरे coastal water quality. We have authorized the Goa Pollution Control Board to monitor coastal water in the CDMP. कित्याक आतां लोकांची कंप्लेन खूब येता की coastal water भितर खंय तरी pollution जाता. So they will be the nodal agency by the state, where they will be responsible for maintaining the water quality of Goa. Magir, we have also recommended, here an issue also, and the state under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has also put recommendations of the state to be part of the CDMP plan, which is visible on the website, which people should also support, and whatever is there, not support, sagle objection, suggestion report there, and what is that recommendation, what we have done. No further increase. We have to say that 0.33% as per entire India भितर जे आसा ते आमकां एलाव करपाक जाय. कारण मोदी एक कॉन्सेप्ट येयलो बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून, सो तेजे मागीर दिशाभूल जाताले. आपणाची प्रॉपर्टी जर आसा आनी हांवें प्रॉपर्टी भितर जर खंय तरी हांवें एप्रूव करूंकूच ना म्हाका कितें करपाक, पूण दुसऱ्या म्हज्या सायडीचो प्रॉपर्टीन एप्रूव केलें एज पर बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी, आनी तेणें आपणें तें काम केलें, पूण बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी आख्खे बीचीक रिस्ट्रिक्ट करतले, म्हज्या जाग्यार भितर करूंक मेळनासलें. सो हो कॉन्सेप्ट आमी रिकमेंड केला की every place should be 0.33, and beach carrying capacity आजची जाणा as per the entire बाकीचे country भितर आसा ते अशें आमी रिकमेंडेशन केलेले आसा. आणि overall height of temporary structure should not exceed 9 meters and shall not be allowed more than 2 floors ground plus 1. So ह्यो गोष्टी आमी सांगलेले आसा. आणि draft CDMP should also depict mangroves in Khazal lands, as mangroves in Khazal lands are there should be not be buffer for mangroves in Khazal lands. यही आम्ही सांगला कित्याक अल्टिमेटली आवर एम इज टू प्रोटेक्ट एंड नॉट बफर करतरी आमी म्हाका त्रास करपाचें ना. हें आमचें रिकमेंडेशन आमी केल्लें आसा. मागीर स्टेट ऑफ गोवा इज पॉप्युलर फॉर इज बिचीस, आनी हाय फुटफॉल जाल्ल्या कारणान एसेन्शियल एड्युकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर विजिटींग टुरिस्ट सच एज पार्किंग, जे बिचीचेर पार्किंग, टॉयलेट्स, चेंजींग रूम्स, मागीर आमचे खुबशी गोश्टी आमकां स्टेटीक कळनासतना वयल्यान येता. सो एटलिस्ट स्टेटीक पयलीं आमकां हें करपाक जाय आनी आमकां कळोवपाक जाय की हे स्टेटी भितर कितें प्रोजेक्ट येता. हे आमी CDMP प्लॅना भितर जे ब्रॉड पर्सपेक्टान भितर जे आमचे स्टेटीचे रिकमेंडेशन आसा ते केल्ले आसा. आनी आज म्हाका खबर आसा की खूब जाण इंट्रस्ट आसा की खंय तरी जे नोटिफिकेशन आसा जे म्हाका दिसता आमी 7 तारीख 7 मार्च नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथ गोवा कलेक्टर आमचे कडेन आसा. They are supposed to take care of the entire process along the help of the Director of Environment and CDMP department. It is the CDMP department which will be handling the entire process with the help of both the collectors. And we are aware that a lot of people want to participate. So, आम्ही decide केला की entire presentation, entire जे आसा लोकांकडे पयलीं घातलेले ते आमी ते उलयतले, आनी तेका लागून जे लोकांचे ऑब्जेक्शन सजेशन आसा ती आमकां ऑनलायन दिवं शकता, फिजिकल दिवं शकता. So that we are as per protect as per the norms 100 लोकां वयर आमी हे गोष्टी मातशे रिस्ट्रिक्शन आसा. इट कॅन बी इंक्रीज द मॅंग्रोव कमिटी, द फिशर्स कमिटी, देन द खाजल लँड कमिटी. लोक आमी उलयताले सदां इतले खाजल लँड आसा. आज विथ द हेल्प ऑफ WRD, विथ द हेल्प ऑफ बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स एंड द बायोडायवर्सिटी कमिटीज ऑफ एवरी विलेज, they have gone on ground आणि सगळे ग्राउंड बुकिंग केल्ले आसा. आनी आज इतले वर्सां कडेन करूं ना ते कमिटीन आमकां रिकमेंडेशन आनी आमचे WRD आनी आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीज ही आज केल्ले आसा. सो आय वॉन्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड दॅट
thank them all for their selfless service and who have come forward. आणि हो CZNP प्लेन 2011 आमचो गोंयचो जावपा म्हणजे फुडें सरलेले आसा. तेणी खुबशे मोलादीक तितून काम केल्लें आसा. इवन सायमन बाबान आपणाचो रिपोर्ट तशेंच नंदन कुमार सायंटिस्ट आमचो आशिल्लो बाकी खुबशे जे लोकांनी जे खूब रिसर्च करिल्ले ते सगळे तेणी कंपायल करून तेजे हे वर्किंग प्लॅन केल्ले आसा. सो आय थँक देम फ्रॉम behalf of the government for removing their precious time and giving us the final things in finalizing 2011 notification, which is there and which will be heard on the 7th of March in North Goa and South Goa, so that people can participate and whatever small issues are left, they can decide that. Thank you. Sir, what is the buffer zone for these wetlands? Wetland, एक temporary wetland जे आसा body wise, surrounded 50 meters is a buffer. And मागीर zone of influence is how that water body म्हणजे बेचान उदक येता आनी ते भितर वयता. सो बफर झोन आमी मेंटेन करतलेच आनी आमी जे बफर झोना भितर मेंटेन करपाचें की प्रॉस्पेरिटी म्हणजे प्रॉस्पेरेट फुडल्या जेनरेशनाक जे आमी सांबाळून दवरपाक जाय हे आमी करूंक पडटलें. सो हो जो आसा 50 मिटर बफर झोन. You spoke about the number of lakes, wetlands, or the Wetlands. mentioned. What is the state of that Karamboli Lake or Sirigama? I don't know. Just now I told 55 or 4 जे wetland आसा तेजी स्टडी चालू. सो आतां आमी 25% कंप्लीट केलेले आसा. तितले 10 पयलीं 11 नोटिफाय केले, तितले 3 फायनलायज केले, उरलेले चालू आसा. आनी आज आमी एप्रूव दिले आनी 14. सो 14 आतां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येतले. So we are targeting in the next 6 months to finish the entire wetlands of Goa. Whichever is there specific budget है ना, उत्ते जे आसा ती तू आसू शकता. The beaches and secondary capital issues are like 200 is exact area, 2 million. 50 meters area of the exam. 2011 notification भितर कितें आसा, तेच notification भितर आसता. So what will you think? 200 meters and 500 meters. say 2019 There are some wetlands in Penjim also. Whichever wetlands are there, which will be finished within the next 6 months. So NIO is studying the entire wetland with the entire team. There are I think around 35 people dedicatedly working for wetland. So slowly because wetland में वैसे डिस्प्ले में रहना, एक process है, एक study है. So ये सभी गोष्ठी करता था ना. I have not notified. This notification is existing many years back. Yeah. But MPT has its own plan. Something. What I am trying to say is, MPT might have its own plan. So that is why what we have said is CZNP is of the state. So we have said for any major infrastructure project in CRZ area, which requires EIS studies, consultations, etc., prior approval in principle of the state should be given before the project is placed. No, just tell me one thing. Is this CZNP binding on MPT? CZNP plan is a central plan. Yeah. It is not my plan, but the state recommends this plan. So, आमी आमचे जे आसा ते भितर घातला and we will pursue it to see that it is notified because ultimately CZNP plan, CZNP is a central domain. It is not a state domain. It does not come under environment director. It does not come under environment ministry. Like this CZNP, मागीर बाकीचे खुबशे आसा they are bodies of the central government. Why I am asking No, I am explaining in to you. Vasco, Because I am people explaining are to you. already agitating against this MPT's plan of extending their jurisdiction. That is why we are making this. When 2011 notification is the recommendation of the state government is required to be finalized. So before what should happen without taking the state's approval, जैसे Marina for example, state काय खबर नाशिल्ले, तेका धाडले आनी MPT दिले. So आनी आता वयल्यान ते ऑटोमॅटिकली येयले आनी मागीर नॉन गोवा कलेक्टर सांगले की कर. So now we are saying that in our this that prior approval for EIS studies or anything should be done, state approval should be taken as a recommendation. It is for the very same purpose for apprehension of people so that state is informed before doing anything. So this is part of the central CZNP plan. It is not the state CZNP plan. State body has told that this is required and will pursue it and this happens in this. Second question is about the fishermen. You said that fishermen have to take permission only from the panchayat. No, see, I cannot say that. No, for the construction or whatever. I will explain to you. Once the CZNP plan is finalized, we are giving the CZNP, we don't require to ask the CIS authority to do anything for the fishermen. It is as per the notification. Yeah.
So they will have to, once it is finalized, the fishermen to do only fishing related activities, not commercial. Fishing related activities म्हणजे they are defined as म्हणजे fishing, fishermen vending shed or ice plant or for fisheries required जे Their असं. houses are not green. Houses also, if they are part of their own land and if they are fishermen community only if no hotel room will be then the panchayat after this plan we will authorize the panchayat to give the NOC. You already know what is happening in the panchayats, and if this permission, if this authority is given to panchayat, don't you think there will be it will lead to some illegal activity? I'm very clear. Illegal there are high authorities there. No? There are always authorities, but because some panchayats are not working properly, means you cannot classify everybody into that direction. Some are diligently working properly. Just because somebody is not working properly. 90% of the panchayat, 90 to 95% are. I don't want to comment on that because it is not in my purview. I feel that there might be one or two because when we buy a basket full of mangoes, in that mangoes there will be 3-4 mangoes which are bad. Because 3-4 mangoes are bad, you will the mango box. No. I understand the apprehension. What we are doing is we are giving the fishermen their due right. And by doing this, it will be only fishermen related activity. If somebody contravenes, then there are authorities other than that where the CRZ will act and demolish or whatever required. Minister, what happens to those letters which have been issued As illegal fishermen close to saying that MPT saying that the land belongs to them? Sir, I am letter अशी खूपशी असतली हांवें क्लियर सांगला न्ही पयलीं जे CRP पेना भितर जे गोष्टी जावना कोंकणीन वाचता कोंकणीन वाचता आतां कोंकणीन ट्रान्सलेट करता आमी सांगला की हेजे फुडें खंयचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन CRZ एरिया जे भितर EIA स्टडीज आनी कंसल्टन्सन लागता प्रायर एप्रुवल इन प्रिंसिपल म्हणजे स्टेटीचो प्रायर एप्रुवल घेवपाक जाय टू बी ऑब्टेन बिफोर ब्रिंगिंग पब्लिक डोमेन. Okay. So you can tell me what is your intention behind giving permissions to this panchayat? No, intention is for fishermen. See, fishermen is a community. How will you keep a tab that कोण Delhi का येऊन आपण fishermen गोयचो म्हणून सांगचो ना म्हणून? अरे पळय, number one. So that is the major issue here because the outsiders are buying the land in the coastal area and they are building whatever they want. So I'm telling you, fishermen जेन्ना आमी म्हणटा पळय, fishermenaचे कितें रोल आसा? कोण fishermen? हो fisheries department लिस्ट आसतली. हो तेणें हँडल करूंक पडटलें आनी मागीर तांकां आमी दिवं शकता. फिशरमॅन जे आसा आतां थोडे फिशरमॅन जे एक्टिविटी हालीं फिशींग करता वील नॉट बी अलाउड. व्हेरी क्लियर. आतां तूं म्हणटा की ते थंय जर करता ते भायल्यान विकता ताका सांगला न्ही ह्यो गोश्टी जर जाता ऑटोमॅटिकली जो एटलिस्ट आमी तांकां एम्पावर करतले लोकांक ते म्हणटा की त्रास जाता सो फिशरमॅन आमची कम्युनिटी वाडपाक जाय आनी फिशरमॅन लोक वाडपाक जाय जरी तर ते हें करता जाल्यार आमी Then you have to clearly say that this guy has been doing fishing business in Goa for so long. You will have to clearly define it. I will explain. ना फाल्यां कोण ट्रॉलर घेतलो कोण येतलो थंय रावतलो तेणे तो आपले हे करतलो ते Fisherman is defined. Who is a fisherman? Like a scientist, if you want, you can share who is a fisherman with them. Committee केली biodiversity wetland authority scientific expert committee. ती पब्लिक डोमेन धरून ती नोटिफाय केली आसा. आतां तेंचें एक आशिल्लें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स नाशिल्लो. सो आज आमी हे भितर मिटिंगा भितर तो एनआयओन दाखयल्लो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पोतून घालून पोतून ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आमी घालतले. सर CZF विशयी विषय सांगा की हे आमी सगळे करता की फाल्यां समज भायल्या प्रोजेक्ट घेवन आमकां वचपाक जाय नासतना जावं आमकां मरिना प्रोजेक्टाचेर अशें जालें की भायलो प्रोजेक्ट येता तुमकां काय खबर सो तुमच्या खात्यार ताका वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आसा की खंय तरी हेजे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन घाल पब्लीक हियरींग कर हेका EIA नोटिफिकेशन म्हणटा पूण आमी म्हणटा की हेजे फुडें आमचे हेतू भितर की स्टेटाक पयले इन प्रिंसिपल एप्रुवल घेवपाक जाय आतां कळ्ळें जस्ट आजच प्रॉब्लम तें सांगता पडटलें की तुमकां तुवें कितें सांगलें तें सारकें पूण हो तुमकां खबर नासतना मुद्दम जाल्यार तुमकां आयला सिस्टम तसो आमचे हेजे पयलीं सिस्टम हो 2011 नोटिफिकेशन आमी 2021 पर्यंत 10 वर्सां आमी फाटीं गेल्ले आहात. सो 10 वर्सां फाटीचे गोश्टी आतां करता सो ह्यो गोश्टी भितर तुका सांगला न्ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दॅट जे गोश्टी पयलीं जायनाल्यो त्यो आतां आमी घालता पूण आमकां पयलीं जे EIA नोटिफिकेशन दिवचे पयलीं इन प्रिंसिपल स्टेट गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल घेवपाक जाय पूण आमी घालता न्ही पयलीं रावनासलें. आतां एसेंब्ली खूब वेळ डिस्कशन जातलें फिशरमॅनाचेर की तांकां घर बांदपाक दिवचें रेजिडेंशियल सो विल यू अलाव दॅट ऑल्सो न्यू रेजिडेंशियल हावजीस
आमचे फिशरमॅन डिफायंड आसा. सायंटिस्ट मातशें सांग ताका फिशरमॅन कोण डिफायंड आसा No, no. Fishermen जे आसा. Fishermen they are defined defined आहे. now. हय, पूण Those are fishermen already defined. New If construction they will be allowed. want- If No, they no, want no, no, new houses. Will be allowed. for fishermen, for if they are staying only for residential purposes, it is allowed by the law. But you read the law, no, I am reading not my law, it is a central law. What it says that a fisherman should not be deprived of his benefits. What is a fisherman? He should be allowed fish vending nets, shade. He should be allowed ice plant in there. There are so many parameters which are defined. No, no, you have not followed. If a fisherman already have one house and he want to build one more house, कारण ह्या विषयाचे डिस्कशन झाले हाऊसान की त्यांची फॅमिली वाढत असतात आणि दे नीड मोर हाऊसेस. सो दॅट इज अलाउड. Fishermen owning land within 200 or 500 meters is allowed. But we have to finish 2011 notification. So they have to ask permission. And they will be granted permission to build a house because he is a fisherman only for the purpose of doing fishing activity. If he is found, they will break it. It's very simple. Is this done to negate the High Court judgment of demolition of the houses? I don't know. But I am not aware of any high court judgment. Just of it, I will inquire and tell you. तिला फॉरेनर देखील गोंयकारांच्या नांवान घरां घेता मागीर कांय जावचें ना मागीर भायल्या Delhi ना, का- हांवें सांगलें न्ही. ना, जेन्ना पळय थोडे गोंयकार जेन्ना ह्यो गोश्टी करता, सगळे गोंयकार करना न्ही. सो आतां थोडे गोंयकार कशे वेचून काडप आनी थोडे गोंयकार करता म्हण सगळ्यांकूच गोंयकारांक त्रास गोडी गोंय मात्र नितळ सांगता गोडी गोंय मात्र आपल्या कितें इलिगल मारता